li ste intuitivna osoba? Da li vam se desilo da kada nekog sretnete, jednostavno vam tu nešto proradi u stomaku ili znate šta će se desiti? Ja sam intuitivna i zaista verujem u tu neku višu silu. Međutim, nećete verovati, naučne istraživanja i upravo ova tema koju obrađujemo govori da intuicija zavisi od broja mikroba u našem organizmu, odnosno konkretno u stomaku. Ja još uvek ne mogu da to zaista onako do kraja poverujem, ali hajde da čujemo šta kažu naučnici i od čega zavisi da li smo manje ili više intuitivni. Kada smo zaljubljeni, često kažemo da osjećamo leptiriće u stomaku. Kada nam je stomak u grču ili osjećamo nervozu, on nas upozorava na nelagodnost kod nekog susreta ili pojave. Pored mozga u našoj lobanji, naučnici su otkrili njegov drugi oblik i to u digestivnom traktu. Poznat je kao enterični nervni sistem i nalazi se ispod sluzokoža motača, između jednjaka, želuca, tankog i debelog creva. Da li je stomak zaista naš drugi, tačnije prvi mozak i od čega zavisi stepen naše intuitivnosti? To je ono naše saznavanje pre iskustva ili osjećaj o tome da nešto tačno znamo kako jeste, iako još uvek nemamo reči da to opišemo. Reči dođu kasnije, interpretacije, naši zaključci, kognicija se uključi možda u nekim kasnijim fazama, ali intuicija recimo može da se lepo poveže sa našom emotivnošću. Sad, kako se naša emotivnost takođe pokazuje kroz rad i unutrašnjih organa, tako se najčešće taj rad, da kažemo, creva povezuje sa intuicijom. Ono šta mi stomak kaže zapravo? Pa tako, kada je upravo o crevima reč, nedavno su naučnici otkrili da od količine mikroba u njima zavisi nivo naše intuicije. Tačnije, da su niži nivo osjećanja usamljenosti i viši nivo intuicije povezani sa većim filogenetskim bogatstvom i raznolikošću ovih mikroba. Zato što bi to možda govorilo o tome da osoba ili živi dinamičan život, da ima bogato iskustvo u smislu da nije bojažljiva, da ne voli, da nije okrenut tome, znaš, da stalno jedno te isto, jednolično se hrani. I onda mi, ukoliko se neko jednolično hrani, pa na taj način dovede i svoju unutrašnje strukture u jednu situaciju monotonije, da to može da se negde povezuje i sa ličnošću. Međutim, to su sad baš onako dosta nategnuti rezultati, odnosno korelacije, ali bi bilo interesantno. Svakako da je istraživanje provokativno i zavređuje razmišljanje. I u samoj psihoterapiji neretko se stručnjaci u analiziranju ličnosti oslanjaju najpre na ono što im stomak kaže. Da bismo osetili emocije koje su njemu možda ili njoj preteške i onda ih znamo, ali čekamo trenutak da o njima pričamo ili da pustimo, da ohrabrimo naše klijente da ih sami iskuse. Intuiciju možete da potrebite da čitate i ono što je na raspolaganju, neverbalnu komunikaciju da dobro pročitate i upotrebite. Isto je važno i u nauci, kaže se da intuicija ide pre naučnog istraživanja. Znači samo nauka plus intuicija daje održiva saznanja. A u Japanu se čak oblast stomaka smatra mestom mudrosti i centrom privlačenja. Kada Japanac želi da kaže ja znam, on, za razliku od Evropljana koji pokazuje na glavu, pokazuje na stomak. Sve ovo znači da u stomačnom mozgu leži ogroman potencijal kojim još uvek nismo u potpunosti ovladali.